Kubor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Ka Joint Action Committee ka bagan thubi ka Jaintia Hills Truck Owner Association bat ka East Jaintia Hills Truck Owner and Transporter Association kila rai ban pha be ya ki truck jonki ban beteng ya ka kit ka ba nadu menta ka ski ka santri unai wi arja apsan wa dawaru na ka sarkar megalia magade ban pentikna ba omdai bandan kanu ka jik penthut ya ki truck jongka kat ba kidang ya lenti hasilinter jong surok ba National Highway 6 ya kani garai ke GSC ka shim ha jingalang bakarki kabala long ha sautri unai wi arja apsan halo ka jingbom yo ala chu jongi trok kit de bulat bat klinka ban beteng ya ka kit ka ba mentala artyo duna nakada ko jingki ba klemput sngi dagi nong nya trok ki badan hapo ka shatri jong Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association uchaman bas katri ka GSC uba biang shwa shla baluba kershan dekhar haba krench kala pathai khbor lo ong ba GSC kamdan benta e ru em hakani ka jingki jong Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association Henry kalingo opat kalong bagi truck kit dibulat bat klinka jongkaru kila syabat lang ukerchan Dakar man o presiden yang ga East Jaintia Hill Truck Owner and Transporter Association hai tu ipor le man o secretary yang ni ga Joint Action Committee hapadi arteli kini kisi tenne ga janmit ko open snyau sa gilat patar kubor wa ga Joint Action Committee daman go haga sotarik new nai khodwi warja atausan heitai ha isai in ko em ha larmbai bypass tegap de heni por ko au kunsnyau lembaga nega kubor khamtam cha kinong botrok ko em hapa satri yang kini arteli kisai konong kong ida chimi ya garai wa iongi how it head I gakari untuk upenchong iga hayung untuk upenye iga surok yu at kibitawan Henry I how it head iya gakari ya motor yang I to yoluti ukamai go mat lembaga ni kejeng kamai yang ka uyi yu pendap penbiang ya kejeng kam yang I hawrok tilang te kamte da chimi ga wigarai kawa nadu mustep I usdang no I ya ke loading hajinga to wa ikit klingkar bat istimen na ki company wo per wo em hapa ni ga janti yang Europe wi you are kamu ong us chairman yang ni ga Joint Action Committee wa ina galiang yang iki arsen ipen pau chi wa hajinga to wa ga strike yang ga MC Toda I M3 ga iwan karo kamte heni por sachisen kerparo ya ki nang botrok ko em ha arteli kini ke satri usnyau bha bi upha ya kitok yung ki jar ge association wa ladu nustep I usdang no ge loading ya kar kamte heni tip heni por swabun ko do nagaliang yonga kerparo ya ke bor sarkar usnyau bha ga kupelai kata kejeng cakri ya ikam ginong botrok ne bha I hawalai hasurok hapok ni kanan national highway bon gibenta I habi usu kam gitach ko peru per ne de daw is now hoki u ong ya ka sarkar wa usnyo bha ga open clear open man ya usrok NS6 warok cilenter umanu lai lot o lai wo wan ki kari yang I heni por ngaklem dam penjrong I jiklam yang pun kuro lembaga ni korbo wa kibru go em drop hapo satri yang arteli kisai usnya bha ki satisen bana usnya bha ki pha ya kitrok yang pi human gi ustad ado mister ini to kubor pun na uskatri kam ga Joint Action Committee
Nigiliang yang kamu Presiden yang Giant Hill Truck Association dengan dikepor ida cenai ke wiga sen ga JEC ke hipertut ka JSTUA ga East Giant Hill Truck Association and Transporter Association da kini sen ida cenai kali ni benai giwa katuan DM gila susan benai da kewi kwa bacot ku pai ba ubon ulang kamtam UM kini kepo state Meghalaya yang i borok ubi wa hejing itu geniga strike kamri yopi wa the pemik dega MC tuda ta ida liangi art ligi sen ku am relum jantia ini iman gewi ni ku pendok nong ne ba ele ong ngam wa i ni lianga sen gi art ligi sen kyujo chare kyujo amlang go pai ba ubon walang kam tam hagi kam kit kamba hagi kam bo gribo motor I nigeliang gayong I is dewa buram yaga state government gayong I hagi tu isnem ki lesos nam cedian dan yo kepertajan I le kiwi niki sen giwa kam nura jing mentoy ya kini ki pai ba ye ubon ulang bo gribo motor hapo gini state Meghalaya I woro gawi dewa buram ya kesorkar MDA 1 itu por I DM lek di mana I untuk wo pengkrekan gi ka government rate sa suk cipon ong nigeling ke state government ng I rengkat kejing stok tilang ki minister gi kabinet ko chong hite po secretariat de kejing jing namang I cikil ke por kam tam yo Transport Minister pemankat di kamu Deputy Chief Minister yang State Meghalaya yang I. Dan pengkrekan gi wiga notification. Ka notification itu por de EGI kama EGI hado ne lagi gri motor I degani baik keret yang sarkar lai. Degador yang sarkar baik. Ne ba itu por di ut elem belum dirap I degador yang sarkar I deman gini bo ribu motor deman gi ule no ya wiwa si bahai ga kam keri kam motor kamu yo bikan ni hier bhaga yaw yung ka tade ubram chipun tega gajing sngongo igni ga sarkar igo man kattele de man ga MDA 2 ka I report I yacham yuki hejing tok ni kam kit kam bai gajing di manong I report ki jawab josnya bagi I te em gijing tho kno gi bi ar gi sen anggi wa gni sarkar kam apkol nem am snyawi I hajing itu kini kedor gemor yang diberi motor dah hajing yo yang I asli sen nga biang bagon ke pot nabai I kauman kate I mentoy I dekedor government dekedor yang I kata percang ulai im kai sap ki nabai wa kedor yaw ke habis nasi em ka wait ku here telayo ada yang government man go stable dan nek bagai government ta yo wang dan I kini udam dan ngecam iwo Deputy Chief Minister kam ko pertut mas na ba langthar wa haga khat trik na agos arjar posan idabo ke wiga memorandum bo wa demand iniki snabhan betme gan digador I ulai riwas kan digador I wato lege por saat ke peniang saat ke mardi saat ki bai tayar saat ki bai tiar keri yang I dekat dekam teh du por oleh de keburu de buram wa demusen wa kien jing jang buram yo o de keburu I wato yang dep communication yang I dep keniga we yang hapadi communication min keni puja yo pi puja keni por arle tri puja de hadi por de go wi asrani I wato wa piham ten ta de sha I katuk ani ida konkret kami pi boleh por kit MK pun MK pun ku de bai leo ongam te I hagini san senam cedian entro ikama tu si les pak tam don he kam terkom da kau man gate I de em no gri po sten yang I de em me kentup lang I arsen em pras ba kendes ba ligri da kini song ho ki pan mta ta I loading le loading kamu man gate iyo port lang iyo proudly artli kini kisain ta hakini ki por liyo ile cham chitom I yo ba I
Ngapor liyor kini kecing keluar company yang ishiat like kecerut untuk kami jok ikut untuk kami jok ya sanyut kau lagi tu por liyor isini pair ke pertai untuk kami mensupport kar isini por liyor irap pendik kini meriang bonus air jadi dah itu be por liyor untuk tu kam keri warok kam keri ile por liyor orang here rap down ki cepat. Dah gini report telang ni, ngayo telang hidu nu telang le, ngayo biang baca clothing wa company i. Dah dewu burami company le, cirup lain kali. Deba ong itu gini kisnam. Ado Islam report i kre lang be cirup company. Dah gini kecing kentok gini sen pun cak derut ngasnyau musnyau chong nong ririga. Dah kewi kecing kerpat. Dewu kerpat state government i, wasnya ba nu surok NH6 yang kamu jok clear kamu jok kuy untuk keport klaim kejing pentut kejing pengwit apa diluti yo lain no igri tetok kini keport lang tetok liki no igri yang kamtam sai gri bunten jok depend ni bank jok yo ke loan ni bank yo pair ne ba ule kam gri rapsu kau tiat rapsu ubo lekeni ong digwi arkam business achitomiu bumi ketega bojat ni Derekam geri bunsen ki bank jok pencelur ki ijo yarap ki wi. Te iki kau man kate gani ki art lagi senyong idang ya mani ki meeting tum ya ot ki paj ba obon walang ong ete lekam ni khang fro yang te de yusu EMI de yusu loan si po bang. Dekat lekam te kerpat i state government yang le upa i district le de district administration le bosnya bahan dok clear nu surau yang yo luki likan kamtang ke portalang ku biang ga by exam gi kon gi walai score lai yang payu para yang ta skwi le Christmas dajan kinu year dajan ngam kam kini gi por na yo kam to uthut nu surau to uman khoj man jing surau kam jo yo liki ke por nga kita kecing ke pardet negalian gi state government sawa na mau em jingwit hulu surau ujok lai liki met step to kuj ujungir kenang yo kejing betul kenang yo kejing kuat kejing pentap kejung kesem yo tadi ni kentian kula cipon. This love has no ceiling. I can't